Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ubwo abasilamu bari kuja kuzizobera mukuru w'abasilamu mu district ya Kasese Sheikh Baruk Musa yashabikiriza kurebuka ngo bakoratira amateka hagati y'o government okurabira mu ministry y'ebyamagara omukurebuka ngo barwanisa okujanjara kw'indwara ya Ebola. Itwanda na program esha government mwalende nabengana mulekerera mushakulu Museveni mwaka nabwo atiyoni mwalimu uikaza remenya Ebola amurondai angamusomesha. Actually mwaka nabu wanda kakabwa ati tukwamesha SOPs sikitu waticha elangira tukalwa nisiachi obulwere obwa Ebola. Ubu yabanabura hari Masjid Salihin omuri Tsanga Ward omuri Kasese Municipality. Sheikh Usama Mansur Kambare yashaba kandi yagambira abantu nyamwinji ahabirunji ebiri mu kweherera kwa kitu kimoja wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Qur'ani inatuambia shikamaneni na kamba ya Mungu nyinyi wote, shikamaneni na mwenendo mmoja wala msifarikiane, msigombane, msizozane. Hiyo ndio message ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana unaona kila mara Uislamu wanakuwa nyuma ya kiongozi ambaye ni mmoja. Omuri district ya Kasese abasilamu babasa kubaga ente, embuzi hamwe n'intama obo bari kugabana hamwe n'abantu abatari kwebasa. Omuri aba babebembire haba harimu Sheikh Hamza Twahakule orikura Nadia Preparatory School kandi ogwe arikoranka omuhwezi wa district card wa Kasese. Ogwe yakuro kubaga hamwe n'ogaba enyama omuchanga kya mumbuzi eri kushangwa muri Nyamwamba division kandi obwe abantu bakwingana 2 nibo bagabirwa. Sidaringa omu community yetu kwanza tuwitemu eshongubi, tuwitemu abakwakali, tuwitemu abashakulu nabakefulu abateitoka. So abo si abo tunenabo bakebana okukaki ake tukebabira. Abasilamu nibaragirwa kurebuka ngo bamare biro bina bari kubaga kandi barigabana inyameji hamwe n'abanwani abanyamukago hamwe n'abatakwibasa. Abasilamu ng'abahosera omulenge w'osinje abasinje ari bamabituha kundibwa sikiryo buli mundu wose sikiryo buli mundu wose abantu bakanabikola baneribi bakanawetikya abantu. Naberetse mama nawe ngashafura yahaye Imana abahinzi bayi Idi Baraka kandi naberetse mandeke sana kabisa nabiri wandeke kundi nabiri fura nabiri sunge nyama so ngabwendi Idi Mubaraka mboya kubenzi babose. Mugani makuru abwensi yoneri kujaguze kiro cha Idi Adhuha abasilamu muri Kagadi bashaba kwetantare bikorwa bibi ebyo kusadaka abana okwegabansamu omunganda n'edini niko kuhisa Alex Nisa otireho nokorera oburunjo butahwaho. Abantu nibe gugumura ngo bakusara abana bakusadaka abana tikiriki ya Busilamu kandi kiri satanic ngo abana titukubasara oyagambira kondere kikorwa kya isenkuru bayikiriza kirikyo kusara ebisoro buli Idi nkeno buli Idi eno kubiriza abantu ku Abasilamu okusara okongera kugaita enganda okuyunga obunywani Basilamu n'abatali Basilamu. Ekiro kinu kiba kiro kyeitu abaikiriza omudini y'Obusilamu kandi kyolekya okwehayo n'okwikiriza okwa isenkuru yitwe Nabi Ibrahim. Haji Isingoma yayongera yereko butashemerwa habwentorana ya President Museveni. Itwe Kagadi twine ensonga yaitu nyondi mwana azairwa Kagadi hano tinkahuraga minister naruga Kagadi nabwekyo tukusaba naitwe ngo His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni okongera kutundwa mu Kagadi because naitwe tuli bantu bawe muno tukusagikire emyaka n'emyaka. Ubu yashaba abasilamu kujaguza bakwirinda mnonga nokwe batakwatwa ninga bakajanza endwara ya Ebola abo kugira ngo Kagadi ni district eri hamwe atano gwa Kongo ahindwara eji eri kuza yayitwe yo bujunanizibwa emipira tutagiteeka tuteka obulikire yo kusoroza abantu abakwawukana tutateeka tabunga munekinguraine kandi tuhondere standard operating procedures as highway Ministry of Health kuzoka ngwe kirwaire kino tukirwanisiza hamwe. Amakuru aga gashakwa Mate Isaac hamwe na Onesimus Turihabwe. Allahu Akbar.